खुरुमजरी ISTV पाउमियंग ताबिरबा सिंगमु तराम नोकचरी उजिमरोइबा पाउ BJP अमदे कांग्रेस असि कनाना हेना करप्शन तौबगे हाइबदु मियामना लेप्चसनु हाइना चीफ मिनिस्टर ऑक्टम इबोबिन हाइख्रे हौजिमा पोंगिबा पाउ लागिबा नवेम्बर की तांग कुनमाथोइदा पांगथोगदौरिबा थोंजु अमदि थांगमेबन केंद्रगी मरकि मिखलगी भोट खोमनबदा पार्टी अमना पार्टी अमबु मराल सिनरिबा सिगी मतांगदा पाउमिसना हंगबा वाहंगदा चीफ मिनिस्टर ऑक्टम इबोबिना BJP अमदि कांग्रेस असि कनाना हेना करप्शन तौबगे पुक्चेल सेंगबा लुचिंगबा कना कनानो हाइबदु मियामना लेप्चसनु हाइना चीफ मिनिस्टरना फोंदोख्रे ngasi thongju kendra gi congress ki mirep oiriba bijay koijam gi mikhal gi CDO porompat ki office da nomination file tawba lakpada chief minister na wafamasi paumising da phongdok lambani mana makhata na haikibada thabak lawba ga mari leinana tawriba charge sing adu state government na lawba yaba thabak sing MPSC da sinaduna lawhanba asina madugi paukhumne कांग्रेस की ओइना दी सही तरा हमदोइरोम असिदा मियाम gi damak pakat khiba thabak thoram sing taseng na मियाम दा खंगलगनि हाइखे करप्शन की वफम सिदी मणिपुर की प्रजा सिंह हेन खंगनी कनान हेन करप्शन तवी अद BJP दा हुजिक लैरिबा मीसिंग से कयामना सेंगबा सेंगदवनो हाइदी लेट द पीपल जस्ट प्रजा सिंह विचार अदुम तौसुनोबको करप्शन फ्री होइना तौनबा होनगनी अदुना खोई मेन एजेंडा दी डेवलपमेंट हाइबजे खोइना चिन्ना दुम हाइगदम नते थबकना पोटना हयेंग अदुम उलखिगने हौखिबा सही ताम अमीरक खरे हेलपा हुमलक सुजलकदरबसे मसिदा एकोइना तौजगिबा मयाम पुनमक्सिंसे मसी मयामदा हयेंग फजना तौरगा डिस्प्ले तौजगे अदो प्राइमरी टीचर खंगे पुलिस की खंगे अदम अखोई लोइना प क्लैरिफाई तौनना तौगे हुजिकिदी अखोई कोर्ट कैदा लेबनिना अखोइना हाइबदा फजदबा खर ले ngasigi nomination file tawul lakpa aduda MPCC gi president oiriba deputy chief minister gai khangam lamlai kendra gi MLA Khetri Biren amadi atai masak naiba congress ki luchingma kya susaruk ya khe INC ki candidate oiriba Bijoy Koijam masana handak ki mikalasi development da yumpham oiraga mai pakna ba khonagani mikalasi mahakna soidana mai pakani haibagi chauna thajaba lei haikhe state level da national level da khoigi jati ki thabuk tongwe ba kholdo emon fawe नसुंग सिंगसी तौनिगसु थोंजु केंद्र की प्रजा ने एंगोंदा मदुगी हक तो पीद्रगदी अइना अपांबा केंद्र की तौनिंगबा अदुगा स्टेट सिग तौंगबु सिंगदो मदु खर वागनि खले कांगलुप अमना मसा खक्तगी ओइबा ओइजाबा खुदोंग साबा फंगनबा चांगसिलकपा खोंजंगना अतोपा कांगलुप की खंदबा सिना सही लिसिंग अनि हेना लैमिनरक्लबा लमदा मसिदा खुंदामिनरिबा कांगलुप मसेलगी मरक्ता थाजनदबा लेरकपदगी अपुनबगी सक्तमदा अकाइबा पिरकपा याय हाइना JCILPS की कन्वेनर खुमराम रतन न फोंदोख्रे United People Front UPF amadi National Identity Protection Committee NIPCO na sinduna lemba khul community hall da pangthokpa nongmagi oiba peaceful coexistence among the ethnic peoples of Manipur haiba khana nainabagi thoram aduda convener ratana makhatana haikibada tangdulaita ba iramdam ama ohenna khana nainabagi matang yawaklabanina aikoi punna khangminaba changi aikoi pumna makna lamdam asigi puwari na hongna na ningsingminabagi tangai fadaba leire haike मणिपुर शांति लेत्रब्रा अखोई मसेन नता अमगा थाजनबा मांगनब्रा नतगा अखोई मसेन सी अमगा याननबी जगह खाइदुं नतना अखोई मसेन सी मागी जाति की वाखलोंदगी हिंदोतबी मागी फुरुपतगी हिंदोदा अतोप फुरुपु इकाय खोदबगी दुंबा मयाम लेब्रबगी दुंबा पोतने मुजु थोलेजे मणिपुर कायरोरा मणिपुर अपुनबगी सक्तमसी सी फैमिली लेरोरा आई हिंदबादे आई जाति हिंदबादे हैबगी अबि वाखलोनसिना मांग थमकांदा कोइ मसेन सी खाइबुं ताबा मानबा गी पोसि लाए एना वारि बसी आइना उजबदा खरे हेना चावबा मैतैना सिगी थवोंसिंग सी लाकदा हेना वाजबा मणिपुर कायरदा मणिपुर से मांगद्रा कोइ मसेन खाइबुं तानरा कांदा कोइ मसेन अपुनबगी सक्तम मांगदा बगी अकीबजमा हुजिक कोइ मांगना ताले Wangang kibasing na fonggok na kibada sahi lising ani henbagi puwari leijaduna kanglup singi masagi chatnabi amadi culture chap chana leijariba lamdam masigi apunbagi saktam thugaina ba honarakliba asi miyam punna thenglamina si haiba wafam sing fonggok na khe khana naina badu da UCM gi general secretary YK Diren UCM gi consultative member konsam langan ba NIPCO gi president madal maring amasung tongan ba civil society organization singi luchingba singna sarugya khe
भारत की अहानबा प्राइम मिनिस्टर ओइखिबा जवाहरलाल नेहरू की चामा कुनमंगा सुबा मपोक कुमोन पालन गा मरी लेनना फ्यूचर इंडिया हेल्दी इंडिया हाइबसिदा ईपीबगी केम अमांगसी कांग्रेस भवन द पांगथुखरे थोरमदुदा एमपीसीसी प्रेसिडेंट गायखंगम सेक्रेटरी विद्यापति संजम हानगी एमएलए विजय कोइजम यावना एमपीसीसी की थौमी क्यासु सरुक याखे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल न सिंधुना पांगथोकिबा थोरमदुदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंगम न फुंगदोखिबदा एआईसीसी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी की पौताक मतुंग इना चही अम चुपना पांगथोकदबा जवाहरलाल नेहरू की मपोक कुमोन पालन गा मरी लेनना लेमना ईपीबगी केम असि पांगथोकपनी अवाना तारबा अशोपन यावबसिंगदा ngasiगी लेमना ईपीबगी केम असिना अचौब मतेंग अमा ओइगनी हाइखे अवाना तारबा अशोकपन नंगनबा अदुगुंबा पुंसी वाटपदगी लाइफ सेविंग ओइबा डिवाइस वाटपदगी पुंसी मांगखरदबा अदुगुंबा पुंसी कनदबा याते हदना सिबादना ऑर्गेनाइज तौदना कांग्रेस पार्टी ना ऑर्गेनाइज तौदना डोनर्स मयामा चोंथोलरी करिगदमक्ता मीगी पुंसी कनने लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फरबदी मणिपुर दा मसिंग खंगना लम कोइबा सिंग लाकनी मणिपुर से इंडिया की ख्वाइदगी फजबा मफमनी हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश के इंचार्ज प्रहलाद पटेल ना फुंगदोखरे वफम सिंगरांग नुमिदांग थामबन केंद्र की मरक की मिखल गमरी लेनना नोंगलेबा संगलेन दा पांगथोकपा बीजेपी की मिखल की कैंपेन दा मागना फुंगदोखिबनी कैंपेन अदुदा केंद्र सिदा बीजेपी की मिरेप ओइरिबा केस जय किशन अमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट टीएस चावना सिंगबा मियर सिंह सुसरुक याखे प्रेसिडेंट टीएस चावना मरक की मिखल असिदा बीजेपी की मिरेपना सोइदना माइ पाकनी हाइखे केस जय किशन थामबन केंद्र की म्यूट ओइना साखत थवांगी थबक कया पाइखतपदा अरानबा कया उठोकलुबगी दमक महाकपु नमदुना क्वालिफाइड तौबनी हाइना लवे हनक की मिखल असिदसु माइ पाक्तुना थामबन केंद्र बु हेना साखतप केंद्र अम ओइनबा होनगनी हाइके प्रहलाद पटेल ना चीफ मिनिस्टर इबोबिना लुचिंगबा कांग्रेस गवर्नमेंट की असोइबा कया पुथोकपगा लोइनना बीजेपी ना इंडिया बु मालेम की साखतपा लेबाकता चिंखतनबा होनरिबा सिंगी मतंगदा वफम कया फुंगदोखे हमारे 500 की आबादी में भी सड़क हर टोले में बिजली इसको कोई नकार नहीं सकता। हमारी सरकार तो भी आई है, कांग्रेस की सरकार ने स्वीकार किया, किसी भी मामले में वो पीछे नहीं है। कभी बीमार थे, अब बीमार नहीं है। यहां तो पानी है, भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ जल ही जल है। इतना सुंदर प्रदेश, अगर यहां शांति हो और भ्रष्टाचार ना हो तो इससे सुंदर कोई जगह हिंदुस्तान में हो नहीं सकती। दावे के साथ थांगदगी करंग फाउबगी इसिंग लंबिदा चथोक चसिन तौननबा उगी ही सिजिनरंबा अदु नसिदी मी यांखैदगी चामा फाउबा चनबा फाइबर गी ही तागेल इंडस्ट्रियल स्टेट त लेबा रंजय प्लास्टिक इंडस्ट्री ना पुथोक्तुना लंदमदोंगी मियामदा चाउना कानाबा पीबा ngamle नामी सिंगना पातंगा फाबा अमदी अतै हिरम कयादा सिजिननबा ही मखल कया सु पुथोक्रे मागना गार्डन पार्क सिंगदा टूरिस्ट अमदी विजिटर सिंगना तोंगनबा सीटर पेडल बोट सिंगसु अवांग नोंपोक लमदमदा हानबा ओइना पुथोक्रे रंजय प्लास्टिक इंडस्ट्री की प्रोप्राइटर के.एस. रतन कुमार ना फुंगदोरकपदा इंग सोल्यूशंगनी मंगादा सिपेटगी पोस्ट ग्रेजुएट लोयरबा मतुंगदा इंडस्ट्री की लमदा खोंगदारखिबनी मागना नामी सिंगना ममांगैदगी सिजिनदुना लाक्लिबा ट्रेडिशनल ही सिंग असिगी महुत्ता फाइबरना साबा ही ना सिंदोक्तुना नामी सिंगदा हेना खुदोंग चाहननबा अमदी लमदा मदोंगी मियामना चथोक चसिन तौबदा नुंगाइनबा अखन्नना फाइबर ही असि साबनी हाइखे लोकाक पाता ओरे एनी मेयर जगह अमद सिसनरिबा खोगी फिशिंग बोट खोई nga फाबा लांग थाकपा लू थुमबदा सिजनरिबा खोगी बोचे खोई चाही अमा नि gi manungda खोगी फाइबर ना रिप्लेस तौबा महाकी इंडस्ट्री सिना मियोय निफु यांखैरोम थबक पिदुना ही खक्तनतना फाइबर गी थोंगनाव डस्टबिन स्कल्पचर यावना वाटर स्टोरेज टैंक फावबा पुथोक्ले थोइबी अमदी लिली हाइना मिंथोंदुना पुथोक्लिबा वाटर स्टोरेज टैंक सिंगसे मणिपुर गी सेल थोंगी फिबम फगत हननबा पुथोकपनी हाइखे फाइबर की थोंग जी अखोना चाही यांखै गारंटी पीजे मरमदी कई हाइतादी अखोना लेट्रिन बाथरूम नत्रगा पार्टीशन डोर अदुना चाही फाइबर की थोंग जे नॉर्थ ईस्ट तसु अहान ओइबा फाइबर की प्रोडक्शन छे अदुन मसी लेरगदे अखोना लेट्रिन बाथरूम दा अखोगी सिजनबदा चाथतपा खोततपा अदुगुंबा प्रॉब्लम मयाम दो कोई सोल्व तबो ngamnagidamukta पुथोकचबन एजुकेशनल गाइड सेंटर सिंगजमैना सिंधुना सेंटर सिगी कॉम्प्लेक्स दा सोशियोलॉजी दा मणिपुर यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडल अमसुंग हिदंग मयुम गौरकृष्ण शर्मा अवार्ड फंगखरबी सुरेश नाथ होक्सोंबु ओकपगी थोरम अमा पांथुक्रे हाइरी
Manipur gi amata ngaireba Medical College Jennings Phauduna Chalamba Pong Lambi Thingjilibasi Medical Council of India MCI gi Minimum Standard Requirements Schedule 1 Clause A1.1 gi Makada Institute asigi Section Thorang Oina Lambi asi Thingkibani Haina Jennings ki Director Professor L. Devenna Paumising the Fungdukre Nasi Jennings ki A Block to Labor Conference Hall the Pangtopa Paumising Unaba Aduda Magna Makata na Fungdukibada Lambi Hangadabani Haina Kongjang Libasingna ana laying ba lakpasingda athing ba thamliba asi handopiu October gi tang kunmapanda MCI gi kangbuna Jennings da PG course hangnana ba yengsin ba lakpada pong lambi gi matangda semliba jeshina lambi hangdokna ba MCI gi kangbuda memorandum pisin kibagi pakum oina pong lambi hangba yaroi haina MCI na khangalam labani Kongjang Sangshin Bada ana layang sang amagi get thingjin ba asi angak pawi landa phawa ana layang baga mari leina ba singdi sokhande adumoina ma Kongjang Sangshin ba singna ana ba lakpa amadi Dr Singh lakpada changhan ba amadi tathi tawoina tawasi afaba nate hauzik hostel amadi classroom phawa solon sliba si handopiu je shina Jennings ka punna bhab taminaduna hena afaba pambai thina ba hona bana afaba purakani haike as per minimum standard requirement Schedule 1, Clause A 1.1, a medical college or medical institute shall be housed in a unitary campus near its teaching hospital, having room for future expansion. Full stop. So, road passing through the campus is not allowed. Anabam yam lako chatok sin tawba main gate asi thingjin bi khre koi JAC sina hayo pau taje to sumai tawraga aikoi gi arabara pa jaga dagi lakchariba anaik yauriba akoi gi khudong thiban nangiba mayam asi yengbirakanda gate asidi apanba haidi gate lonjin biraga asumba kanosi tawbiganu atopa pambayaba sina biraga atopa bagadoba pambayama sina biraga ki ana layeng jariba ki saba tawjariba Ganu, I will walk from the same Tanjari, Aduga. Lan Hauda, even a Kogi, Labdam Mashigi, Havidi, Naharul, Isili Naushina, Forward Ban Hauda, Anavagini, Devakar Magini, Harigadi, Chaptari Handigan. Masi, I am no Nakana Wapani, Aduna, any type of Naharon, any type of Kogi, Commission Isin Naushina, Kobi Ban, organizing the Kobi Ban, Anayaki, and other way, Haruki, Asuna. Mayam na pagi anaik bala cheriba sikhambi rakanda pagi thongol hindana kuchina tobi sidi tobiganu Jennings ki wangaloi oiriba Dr Mohena Jennings asi lanagi nate lebak miyam gini anauba ahongba purakpada hana leiramba khara hongdokpa haibasi masana tabani MCI asi regulatory body oibana masigi sana pathap inbatai haike tangpu sina democracy ni de hairaga akhoi si curfew ni ka hairaga lathop kanda patient party khangde staff khangde adagi student khangde soga na naitani hai bo hai sidi yam nongai to mi ki tujung ba pohan ba democracy ne aning ba tongna sum sidi tongna do pai law of the land na governance sama lei ri sarkar ma lei ne rule ba lei ba lam sida aning ba pangtau to budi to bi do pai aduga Rings authority na government na or CM na yarak to member se kari ke no hai besi koi director na koi MCI na thanamba pakhum iram base Diwali amadi ningol chakobagi damag Imphal Dimapur lambida chatnabagi hana lauramba winger gi bhara lupa chakret adu sumnatangi lupa chamri yangkai khaktamak hayeng November gi tang ahum dagi lauragani ningol chakoba amadi Diwali gi yenglaga ban blockade tawidana All Manipur Interstate Bus Association na apil tawrakli Pong lambi hangdokadabani haina Kongjang Changshiliba sinanga sisu Jennings ki main gate thingjin ki khudakta main gate thingjin ba aduna Jennings complex tagi mapalda hidak leiba thokiba sing amadi Jennings ta lakpa mioi singda khudong sadaba mai unhan ki Kongjang Changshiliba singna Jennings mafam asidagi hongdokho pong lambi hangu haiba kholau kya lauki makata na Jennings ta public curfew satakigani miyamna layeng balak piganu haina JC ki maike dagi phongdokhe Jen Hospital gi Director Oiramba ke sampat ke samlai kai dagi Professor TS Biren ngarang Rims Hospital da laikidre mak laikidabada Chief Minister Okram Ibobina Dr Biren gi mayum ke sampat ke samlai kai da laktuna awaba phungdukre mak kanaknaramba mioi kaya su laktuna awaba phungdukhe
Rims Hospital na RMC haina khangnari introducing amaga Jamapal Humbudra Marida Medicine gi Registrar Oibatan Natana Head of Department Fabo Oiramki Rims dagi thabak potharaba matungda Jain Hospital gi Director Oina Puramki Ma kiloina bi machanupa ani machanupi ani lehore Professor T.S. Birena Laikitabada Jenimski teaching non-teaching amasung mahiroi singna ngasi Jenimski Conference Hall da awaba phungdokre awaba phungdok paduda Jenimski Director L. Deven Dean W. Ganeshwar Medical Superintendent W. Gopi Mohan amadi marilainaba Doctor amadi official singna sarugya ki Director Deven na Professor Birena Laikitaba asi state asigi mangjabani haiki Bharat Sanchar Nigam Limited BSNL Manipur SSA gi staff amabu makok thongba official singna phu chaiba torubadagi Forum of BSNL Union Association Manipur gi employee singna haukiba October gi tang 18 dagi hauna sangshilakhiba khongjang yanaba puroktabadagi makha tana hena kanma khongjang sangshinanaba warip lokre Forum asina hana dagi hauna BSNL Manipur gi General Manager Jelun Kimbu Manipur SSA dagi transfer tawgadabani staff ta phuba chaiba thawong condemn tawi ngasi babu parada laiba BSNL Manipur gi office complex ta forum asigi member kayana khongjang changshin ki forum gi member amana phongdorakpada makoi gi demand pi ba leitriba maramna taliba demand phangdriba fawba khongjang changshin ki gani haina phongdorakli Kumbi Kaitel da miyam gi kudong chana bagi dama Kendra sigi MLAS Birena public toilet amasangadu miyam da kushina kre thagamadu da Bishnupur district ki DC Bobby Waikom yauna marilaina ba mi kyana sarugya ke MLA Birena Kumbi Kaitel da lalolitik to balak liba mi singi dama kudong chana ba thabagasi paket pani miyam na lu nana thamnana ba khona biu haike Nauria pakang lakpa Kendra Development Committee na sinduna Kendra sigi ahal singda manauton ko ba mi amana ahal singda all s pension yentokre Yurembam awang lekai dagi huidrom binantagi machanupa sahi tara taruk khakta ngairiba huidrom roki chatkiba tang kunma thoigi ayupung tarukrom taba matamda yumdagi thokiba dagi hanjilaktre nupa masa si fit manga inchi ohum wangi kuchu ngawi masa pai magna thokiba matamda amuba machugi jogging fruit amalitki ngauruna ba khongrau hapen amasetki champal amatongki kanaguma singna mahakpu thengnarabadi manaknakta police station natraga 9615510888 natraga 8794492393 da pau pibiu haire hauji maroiba paamu BJP amadi Congress asi kanana hena corruption tawagi haibadu miyamna lepchasanu haina Chief Minister Okram Ibobina haikre ISTV baumiyang tabiri basingbo mukana kurumjari